دیروکا پکێکی یا 43 ساڵە و دیروکا مافیا پکێکی دیروکە 43 ساڵن پێخۆشت زرۆفên derketina pekekê têkiliyên wê bi dewletê re dîroknasên wêrek yên ku merheleyên di nava 43 sala da pekekê derbas kirî binivîsîn wê hebin. Hinek mijar kêm jî be hatiye nivîsandin. Bi rastî mijara me ya vê nivîsînê ne lêkolîna wan qonaxên dîrokî yên pekekê ye. Em dixwazin encamên ku ji hêla pekekê ve hatine bi dest xistin binirxînin. Ji ber ku encamên pekekê bi qazî pêvajoyên dîroka pekekê bi giranî hatine manîpüle kirin. PKK keceke û şaxên wê de hemû salvegêra da derdikevin û sala nû ya li pêşiya xwe wekî sala serfiraziyê îlan dikin. Diyar dikin ku wan sala borî çi qas li ber xwedan kiriye. Ji salên notan ve her sal ji bo PKK wekî sala serfiraziyê û fînalê tê îlan kirin. Gelo PKK qala çi serkeftinê dike? Bilançoya 43 salan ji bo Bakurê Kurdistanê wêranbûna 5000 gundan, 4 milyon mirov koçber bûn, 200,000 girtî, 45,000 kes di nava refên gerîla da jiyana xwe ji dest dan û nêzîkî 2 milyon mirov koçberê Ewropayê bûne. Di encama operasyona ku di bin navê xendekan da hatî destpêkirin, neh bajar hatin wêrankirin. Kurdî bûye zimanek ku tenê pîr û kal dizanin û pê diaxivin. Zarokên me yên ku navên wan azad, berîtan, arîn hene lê yek peyvê bi Kurdî nizanin. Ma ev serkeftina PKK. Ger di demê 43 salan da bi hostek ax rizgar nekiribe. Dijmin ji welat derêxistin em bidin aliyekê dijmin biribe parçeyên dijî yên welat û zimanê dayîkê jî dabe ji bîrkirin. Bêja PKK behsa çi serkeftinê dike gelo? Serkeftina medyayê. PKK di ragihandinê de hêza peyva baş bikartîne. Ev di xeyalkirina bugeran da pir şehrezaye. Ew bugeran xeyal dike û bi rêya medyayê propaganda xwe dike. Mirov we difikire ku PKK hergav li ber xwe dide û bi ser dikeve. Mînak, Cemîl Bayîk de axaftina salvegera PKK ya îsal de dibêje ku pêvajoya paradigmaya me ye. Heke vê paradigmayekê welê heye ku dikare pirsgirêkên hemî cîhanê çareser bike, çima ew nikare pirsgirêkên Kurdan çareser bike? Ji sala 2000 de PKK pêvajeyek nû guhartinê nû yên paradigmayê dike. Lê ji wê demê heya niha li Kurdistanê her tişt pirtir xirab bû û zêdetir berbixirabûyê ve diçe. Em dikarin bêjin ku di 43 salan da serkeftina yekane ya PKK serkeftina çapemenî û propagandayê ye. Medyayekê wan heye ku dikare têkçûnên xwe veşêre û dikare rasiyan veşêre û viya wekî ku PKK di bin her şertî de serfiraza nîşan bide. Ji xeylî vê serkeftina PKK tine. PKK Bakurê Kurdistanê radasî dewleta Tirkiye kiriye. Tevê hemû faşîzma dewleta Tirk PKK nikare çalakiyekê bi tenê jî bike. Leşkerên Tirk hema hemû çiyayên Bakurê Kurdistanê girtine û li Bakur gerîla nemaye. Tenê carna bi yardemetiya hevalbendên xwe li ser sînor bi tawana sîxortiyê Kurdan dikujin. Ji xeynî vê ne çalakiyek li ser dewletê ne jî çalakiyekî ku Tirkan nerehet bike nake. Lê şêwazê PKK'yê çek bi karanînê hemû Kurdan aciz dike. Wê demê PKK çi ye? Ew çi dike? Ew wê hêza çekdar ji bo çi bikartîne? Ma her kesekî ku çek bi dest tekoşîna rizgariya netewî dimeşîne? Mafya çi ye? Mafya Kurd kî ne? Dema ku em dibêjin mafya bîra her kesê li rêxistinên sûç, bazirganiyê tiryakê û pevçûnan tê. Lê belê mafya di destpêkê de tevgêrekê gelêrî bû. Lê belê di serdema navîn de li Sicilyayê dijî. Hükümê Musulmana li Spanyayê da mafya tevgêrekê biçûk ya çekdarî bû. Mafya hem di Fransî û hem jî di İtalî da dê wataya rêxistina veşartî. Wê serdemê mafya tevgêrek bû ku ji bo parastina mirovan derketibû holê. Di dîrokê da dem bi dem derdikeve holê. Pêşketina wê ya dawî di sala 1960 de pêk tê. Kralê Napolyê Ferdinandê Pêncemîn li Sicilyayê li dijî êrişa Fransê rêxisinek ava dike. Ji peyva kevin mafya ew navê rêxistina mafya Morta ala Fransiya İtalî dike. Wateya İtalya diqêrîne dibêje ji bo Fransa mirin. Mafya bihêstir dibe. Ew rêxisinek ku di serî da mirovan diparêze. Belengazan diparêze. Malbata di nav xwe da tenê dirêxistin dike. Di rewşek dijwar da gel li dora mafya kom dibin. Bi demê ra ew di berdêla parastina zeviyan axa mezin dikin. Ew întacê kesên ku bacê nadin dişewitîn û dikujin. Ew gav bi gav dest danîn ser hemû axê. Ew mafê jiyanê nadin tu malbat û karzazan. Di dema Mussolini da li Sicilyayê li dijî rêxistina mafya hate şerkirin. Ew neçarman ku ji Sicilyayê derkevin û li bajêrin bicih bibin. Ew çaq êdî wan dest bi bazirganiya tiryakê kir.
علی یکم تفگیر را کو ام دزانن مافیا او لسر بنگه که وسا آباب دبه دمه که او تفگیر که رزگاریان تیوی بو لی او پاشی دبر خسنک سوج و تاوانان براسی دما کو ام انجام دیروکا 43 سالا یا پکی که گهشتی میزه دکن ام دبینن کو چو جداهیج مافیا تونه آوای کو پکی که هزا خوا بکارتینه جبر آوای کارانینا چکان هر کو دچه بر برخصنه که مافیایی و دچه و خراب دبه دست پیکا ریبازا خباتا پکی که چی دبه بلا ببه پکی که دقوناغا کو نها گهشتی پر خرابویه پکی که بویه تبگیره که بی آرمانجا پکی که نها تنه خو خورتگرن و پاراسنا بردوامی هبونا خویه جبو برجواندیان کردستانی تشتی که کو پکی که پیلان بکی تونه دبجه همی درو که برده ماترسیا پکی که یاد تیک برنا باجارین کردستانی تنه جبو اتفاق و برجواندیان سیاسی دناف سالین داویه دا تیبتی دشرین خندکان دا استا گندلیا سیاسی یا کو پکی که گشتی نشان داده لگوری دتایم بردست دوان هفچونن دا هر یکیم 285 سیویلان جیانا خوش دستان لده باجرن به هزاران مروف کوچبر بون بیمالمان زاروک ترامایه که گران و پسیکولوگ جیاندن گل دبرک او قاسمرین هبه او قاس کس لدرب بمینه و نچار بمینه پوچ بکن دوی هون خودی آرمانجه که مازنا دا مزراندنا ولات کیبن گر آرمانجه که ویا مازن تونه به وی دمی هون بزاوه که پر گندالن چته بوین هیا مافیا هیا او مافیای چکان جبو کوما خود بکه بکارتینه پکه هیزه که چکتار و مازن دست خدا دگیره وی همی هیزا خوا جباکور کشان همی هیزا خوا آنی و لباشور جیبجی کر به فرمان سروکین پکی که به صدان جوان پروردکری و موتیوه آماده نکو بمرن کی تشتک باشتر پیشکشی پکی که بکه او دی وان جوانان جبو وی برجواندی بدن کشتن پکی که شر خندکا جبو هند اتفاق سیاسی لترکیه و پسپسا ایران لگوه ویدا کری ددا دست بکرن پکی که برانبر شریکی کرن به ایران را اغرا هزار جوانان دا پیچاف پکی که نها خوا آماده دکه کوان جوانان لهمبر باشوری کردستان بده شرکرن راسیا سالوگیرا 43 سالیا پکی که اوه و بدمیرا او بویا مافیا اف ایدی نکاره وی راسیا خو بگوره جبو ما کردا سردمه که وها کریتیک و هستیار و پکی که بی آرمانجه که سیاسی تف دیگره و بپره خود فروش دا گرکرانو جبو هفکاری کرنا و خو نادا پاش جبو ما کردان پرزگری که هری مزنه